Fatal fatu Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo ia sofau. A mai so tapo inga tama matina matua. Te lava mo mai ai tato fasalonga le nei tulapo. Malo le soifua e sine fa. Ua fola mai nei vang fa upu fai le Samoa Labour Party. Lo lato tula i mol soifua manui o tangata uma, ta ita inga fa maoni, mal fa tawo ngai fanua Samoa. Ol fa lawi loa le sala api le na fai ele moto tu iloloto, i le fai ungol va yaso. O lo tau la mwai nis fo o tamali i sa aveai, ma fai pule le fai ngā malo le HRPP tau sanga ua tonai. Le sunga faola sa ka to pau ainu umal to fasa o alomene, ai o sui fa olioli o li imtamai ta i mo le palo te tele sa moia au kusa luaiva lua o lua lima. E manatu le vanga fa upu fai el sala pi o le atangai, i le fa alua tupe mo le fa alea tili o fale mai ma onga, au le saunga le mu au o nanga il tatu tunu. O se taita inga e whaalongo i on tangata, taita i malwha maoni ngā lulu e whaatasi, mafio anga e ka le sia whaalapo ptonga, ma whaata ua whaalapo ptonga ai o le tausia o Samoa, ia saunga le mumala ala ai luma. I le sauninga e alo i aile na vatau le salapi, e silia le lua se launa a wai, o le tunuu ma pāti patia, le afoi vaenga wha upu whai wha o popo e fitu i aile whaitau, e tau sini o i le sa linga o se whai ngā malo. E taita ia Samoa mole i silima tau sanga o lumanai. Ina ua wha sele mutul taita i ngā whai ngā malo le whaas. Ina ua le pāsiala na tala o le tupe wha so lua o lua lima lo o lua ono. Ma motu si atu ai mal proketi o le miliona ta la sa tu e wha tupe wha uma mai ai le tasi tesima le valu miliona o lo totoi. E ui, ua toi wha amatu umai vai ngā tupe totoi ai tu malo le miliona lo na tolu. Peitai. Le vai aso taluai, le na wha ngatai le stalaina vai ngā wha upu whai, lea ua tau tu umai ai nei, le FAS, SNDP, HRPP, SUP, SLP, SDRP, male tu mua mapule. Ua whaalau loa mai ai nei lam tanga ruengo leo, le mana umia wa veai, o ni whamtalanga i le mema wai le li i tolu lua tau sanga o motaa, o a leni whinau. O aleni fina o tau mea sina mota ai pe ona ta ual faalinga fala wa itela mtanga luenga o leo ma leo la toe fuata ina o lo faya ia iso iso ngai fainga tau fa balea o tua ia ilo na fa folinga o ia o isi tangata fa au nga ai telefoni fe ave ile awala fa soli tu la fono e mawai tupe mai tangata la utele mai o lo fia mawai e leo le li ileo aleni fina o mota tolu lua tau sanga le matua. Matal sangai na ia leo le lautele o Samoa mo se whamtalanga i le ali i a wala au waweatu i le lua. O lo ofia maua foi. Mai lava le mtanga luenga o leo o lo ofia maua foi le lii o avei mila lawina whaasavalu. Po o fulumanu, po o manu mila lawina whaasavalu. Walua lima tausanga o le soifua mai sa matauta i savai va yala mamuata. Lo ma salomia e soli tu la fono le telepe fale malenga oi. Matal sangai nai fo ile tunu lau tele vala awane le ofiso leo. Ile lua po se ofiso leo la tane. Peita ei mai lava le tu lau leo utoe maua te ofilo tu mua sefo. Sa fala wa itele mai le fia maua ai e leo. Ai utoe maua le treminei fa afta iai le fsoso ani mai le tunu. Ai mo ngā luenga nga ilumal tanga luenga o leo ma leo le toi fuata ina. O le fai ungol vai aso talwai lean wha ma vai atuai. Ile li leo le sunga e lia masoi. Ua malanga atua ngā lue mō malo au whaatasi po le United Nations Peacekeeping Mission i South Sudan. Mai le tu lawa leo o ta wai e talitonu o la lato tautonga e tausi matu mau le tu la fono ma le tausinga o le file mu ua le ngata i Samoa. Ma lato talo si ai le tautua lea fo e li leo mō malo au whaatasi. O le sa na nafi o le a whaangalonga tai mātua o le atali i a Kevini, po Kevin mai tāwhi toala. O mole mawina mai alo na tau ai ngan tātou whaatalanoa, sa alu e whaangota i le pōle asto na ina te nei whai ungol vai aso ai ma le moai. O le tala lea tau ai nga mai tāwhi toala o sa atali e whi nautele, ai mai se lava o le loto alofa. O loa onga le li il kolisi upalalaua, ai o le whangota o lana ia lea fsosoani i ona mātua le tau singolo lātou ainga.
E le tau mate o tā penanga lava mō tau mawhore o sasa, lea nā lua i le whaiva, ma maliu whaafua se i ai le atali. E loto alofa e fi le mu, e fi nau, e lesa tangata e alu i tā inga pe atu ua le aonga. E alu lava i le fale, mai o se atali i usta i tele i ona mātua pe ona tā ua, e lona tau a inga. Ai o le whaanoanoanga, na tuai o na maua se la vea i moia, ia matue maua lava le fisosoani le lātou lava nu, le tino kevan ilva vea o le sa, lea na te anei e pe on ta ua lon tau a ingan tātou silingia e lata lata i ai. O le alii e ulu matua le whanau e to lima o na mātua, mai o le āmisia le to tele, e māsani ma lātou si la fia le nei a talii. Moli moli atuai ma wha mai senga ai o wha mawhan whananga tātou telefou, i mātua ma a inga wha avau vau. O le viinga o le atua lea na ave i aile wha mua mua, le sauni ngā lotu wha aftai le fiafiana fi le malu malu tāpuai, ale ka le sia katoliko Roma i muli vai. O le sauni ngā loa i e pāte pati aile tau sangalona lua sifulu le tutua, ale to manga mo e popua ngātia i Samoa, po le SVSG, Samoa Victim Support Group. Na moli mawina le talivala au, ale fionga i le amo malu le malotu to tasi o Samoa le na fionga, tui maleli whanava ale to a swalau vi le lua mo le masiofo. O whaafenga inga mai e ka le si e fia i Samoa. E au fia i male e whakasa ma mona a sofitu male AOG, Assemblies of God. Ai, o lato au fwoi pese si ufofonga le lei, le ana pese ina vi inga o sauninga i tu la. Ai, o le whaita wina o mau mai le tusipa ia ma upu fola fola. Ma moli ma wina e pa anga le SVSG, sunga i lau le mali e toa plata i vau mal faltua, sunga atuala Iosefa Ponifasio mal faltua, muli pola analosa, ma suyo a fio anga o savai i ma upolu, ai o le tuso le fitu se fulu whanau mai le loto ali Canvas of Hope, ma le lau tele le tunu uleana a waile sauni ngā lotu, ma whaatumuli ai le malu malu i muli vai le fiafia nafi. Ma alo whanga solo pea tawol manga le luas fultau sanga, o le SVSG le nei vai aso, ma le nei masi no iuni lua o lua lima. E malolo ai le so i le whaamasnonga whaitu malolo mta upu lima vai aso le u amatali ai lo na wha vai aso le nei. Beita i wale isa whaamasnonga le songa fuas fluono ai tu le avano i lo ia i tu e lua, ma le whaamasnonga e whautana i ai, ala tau ngā luenga so ai mo le vai aso le nei. Ina wa umane le mo le maua Marie i le stofi ma le sfreilo vaso taluai, ma i lo ai lo na ta o le whalavelave tau ta vale, na la mōli mawina ma Samuelu i le afiafio le sulusfulo aprila lua o lua tasi. O mōli mawfo i le na Marie, ma le afuanga o le mta upula valea, i le sa ilingo le amiotonu, po aina maliwai tu au na whanau mai ai le tele o mōlianga whaasanga i le to ono o lo te te e o la tau mōlianga. E au fia i le taitai o le fas, la uli al mali e tōpula te i vau, whepula i whaasavalu, li o whaatau malama awama, o le te maita i tu stala ya Lisa Marie, ma le sunga Samuelu, ma lona faltua ya sivai. Ua moe ai le toa i le aso, ai toi whaawa wail tai au le aso lua, o le aso a tai au. Te tautua le nā, lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo i aso, e wha moe moe le lofo le tua tātou tui whiro, e fo i le aso a tai au, se wha poponga, ai ma whaftai tuai i le Wendy's Design, mai funga lei, mo le wha la e.